sangut pinungyalam mabok ka office berazong granted condition ngan ong yapi ay kapor san rusnam kinsa long pinungyalam na matakatham di hoy kapiat kejomi bat ngakular bat nga jupong gumero haman ki jingyalang jong granted condition don iporlay ibatang-tang ngiyalong meeting niya po itong South Sangot. Diyaw ko minsan, pang gadunod, siya ingin yay ka ni kakam. Langin ng jam siya kumat na. Langin ng petulun na may na ikaw. Iba max, iparlok iba dyan ba, itib ha. Tentang isya dong yung nga kamong kuno. Dangil aja pa, nomor ni ki social media post sa ki aktif ba. Na parang hero please follow. Ka Facebook, Instagram, ki Twitter, X, komentar. Ni siya to dia tentu tentang dalaja pa max tentang yang alati bawalam. Siya no matajaja. Ngong ipi bab ni nga granted condition tentang tamday kami kapilang ja. Ni to kilat kinti bangi hapan sustain ya lade.